sejak sejak ayah kau meninggal susah sangat ibu itu kamakan dia payah sangat cari putih siapa mencari nama putih lah ya awak ini ada kakak elun kada jol lah sedih mah dia dipupe dan nama dulu tu. Iyo mak, selama kau nak pernah makan yang lama-lama model orang tu doh. Kau makan daging bantai sekali setahun, daging ayam setahun sekali. Kadang awak cenan lo model orang nak makan yang lama-lama, makan KFC, makan Dia tua kadi Bali. Pitihian tu mali bagai susah lah potong utang wa di orang. Nandak nonton TV lo kayak orang-orang. Awak ada TV doh. Mencari-cari aja ke rumah orang, kadang ditutup di pintu dia orang. Orang nak mencari TV mah. Bila lo masuk lampu tu mak kayak orang-orang tu dia tagang lo rumah wak. Sebab pernah kalau ada piti awak di masuk lampu di Bali TV kini nak baca roh untuk makan je lah payah kini ke. Mandi je ke tengah iya aja lah. Orang lah mandi dalam rumah awak ke tengah iya aja lah. Dah. Kama kecil ni duit saya. Model ko na awaknya. Dia ama mak. Dah sedih je mak saya suruh pupe je mak dan anak mak ko saya makan je. Bagi nado tabali do sajaya yang meninggal ko ya. Nado je untuk membeli bagi hero. Sabar jo nya mak no beli takaturo tu aso mak nama itu. No beli takaturo mak. Mana putih so mak pula untuk makan sehari-hari kalau potong utang di warung bagi. Dua kali bali. Tanang lah mak, ada usaha taruhnya mak. Iyo mah bang bila aku kayo kayak orang mah bang. Rumah wajar lu nado berlampu. Yo sabar-sabar lo sudah ko abang cek rajo lah. Tolongan lah sudah ko. Jangan mak bisa sadih tu mangalu tu bangi Allah kawak mak. Boleh takaturo mak. Mak semayang lah. Jadi dah ko mak semayang lah. Mudah-mudahan itu aku mudah-mudahan mah pitih nanti nak. Iya. Jangan sedih mana. Sama lah nak ni lama-lama hilang tu. Alasan jo hari lah ngaji lah tu pulang le tu. Ai pan ni yang tu. Malah kalau sudah sawah pe kau Gua menolong membuatnya pulang le doh. Alah malam lagi lah ngaji orang tak tahu maghrib kayak gini doh. Alu ni tiba rumah le doh. Suah menung baru kuat dan tolong le doh. Nama malak benar nak surang punya. Amma lebih yang kapungguang lu pulang le doh. Kau mana kau kuat sudah lo sekawang ah, menung baru kuat. Kuat alunya pulang bela dah tak kabak sama bebe ko tibu rumah di bangunan me ko dah katul maghrib ko tidak dah na setiap ini macam dia nak bukan Mak. Mak, dia pulang. Kama yang dari tadi malah jadi tadi dan tua tolong be karipi jangan kama lala be Mana kau? yang cari nunggu buat nah Kalian ngacang nih mas saus ya? ya lah Cak. banci macam dia tu gue yang kau buat kau kena nak tantui maghrib lah lehi lah maghrib mah Kemana nih mas? malah dia kan ajo ya tunya kamang tadi Ini aku mahal doang tadi minta saus. Sausnya banyak, masa-masa. itulah mau mana Ini dari malah tadi itu. yang tiga tadi lah oh sudah lu menukar di sekawang Ya udah itu kalau juga udah sesudahan. yung mo dito abang pag si Camila yun sa iya na kini di buwelo karipi lai ang tunto mara sa kiri karipi ko tabadi lah buat gelai tapi ang biso kapain alalana Iya kemarin goreng lah, bilang makin ada mandiri lah, bilang goreng ah.
Malala yo kada jo itu nya sugang sungtung apa beliangnya malak lo kulo kayak itu. Kelahan yang goreng anak. Gue sudah mengurang tuh. Lah mandi ya tadi kok. Kalon. Buka pinjang nih. Kalian mandi gitu dong. Pasti lu buka pinjang untuk bau nih. Balik sampo tuh ah. Ayai. Awak lu disuruh sama sampo ya. Ini kan mandi gitu mah. Bali na suruh sampo tuh. Ada betirin dong. Aku mah kau karajo dulu. Bukan karajo dulu bukan ada pepiti. Kau nanda lala guys, tapi karajo nak mua. Kok sambawan tadi? Ada masalah sama dia masalahnya. Kalau macam kau jalan buat nak tahu aja nya. Karena dia makan gulai. Pada si Ade jual dia. Boleh kumbahnya, kok kumbahnya tambah dia pak dan. Wah, kan? Dia saus. Saus muda ada apa bau? Dia pagam lah lo. Saus masak na bau. Saus muda apa bau? Pagam lo atasnya kulkas guys. Lama lala aja lah, sudah lah kali piko galai. Dia udah sudahan. Sampai masak kemana? Tolong tadi kok, kalau sudah kok lunjuk siap redo. Alah maghrib lagi ya. Masak bang. Tuh alah pasti tuh ah. Kulai bala kok. Capek je lah kek. Bangun jadi pecah aku mulai. Lebay sangai. Kita semua makan rok lai. Ano, apa yang langsung puluh saja, 10 beli, juga mak kalau betul-betul empat deh. Assalamualaikum. Salam. Salam. Aroy. Wah, bang kok lapar eh. Apa lah Pak Roy? Iya tuh, pencarian dia napa ya sangai deh tuh beli bagi ini rapi. Cibo-cibo lu Roy, tuntuang muah. Tuh napa ada yang tinggi dulu ada Nah, dua lah. kan banyak usaha keripik kan ya banyak ya. Yang kolun dia sudah dulu. Cibo-cibo lu mana? Dek ko puyo kapunduang ko lunjo pulang le do. Cibo rumah aku sinagi ko eh. Tak dori tolong nih dong. Anak ko menolong ibu ano na lala. Yung radyo niya ko nasa usudo ng ibu pulang. Ah, kabasa ni Roy. Wah katanyo, terang awa yung kunduang tuh sabuya kan nanawa, we kakapayan lang naging linggo kita yo tuh. May yo rin tanay yo minggu ka pinyalan ma. Pai, wih dia wa pai tuh yung nanawa. Paila. Wala wa pikti. Paila la. Ni na ba Paina ado. Yo apa yung kine? Kahit tumanumpang na yung ma. Koli buliya lo yung gato. To alay na palapang niya. Kubuyong kapunduang ko ako manduang eh kasi. Oh. Talaga yun buang eh. Jadi kuwa na paintin. Kakolo lu. Yo wala do pernah menang pai yung kinulay. Lagi yan nanawa pa yung sanang tiya sinanto suma. Yang kukuha na lang siya. Yang na. Dia pailah nih, nah ada, dia kan di Gurlo teh sa semua ada itu. Dia na satu nak pernah kagol kap kompor pak den do. Yo ba ay kakalwa pikti na doon to balanjoro. Ay kalwa to pikti. Ang hecen ugang lo nakaluwa di kampung malay sangay ka na jo to. Panday lo mga hecen ugang eh. Sabi na pernah kapayaman kita empat na tuli ombak aja 2 tahun na sekali nya. Tahun pas na to. Yo we na do bayah rumah. Yang membuat ugang to jang do. Fakta cuma. Ang iti ang mantu kolonya ugang lo ang bububuan. Nah ibu dia dari desa tu ya. Yo itu mong kowe na napai sekali ni kete we penyo pai. Yo paila di Sa bawah ba kete bunte kete. Yo paila di bawah paila na ada bola eh. Yo sanang sangat tiya magtuwa kete ang kay. Tolay na palapang eh. Yo ya kurang billah cuma dibeli hawa pai sa samu. Yan na ba hawa pai kan? Naado paila, naado. Itu mah kami ti lai. Yo ya sanang sangat tiya na nawa ti mah. Iya. Dia tak buka lo pikiran sedih tu guys. Yo. Ada yang kalau hacok king kemain yo lala tu nya. Mana kalau jom malalay to inya mah. Nangolong kalau jom namun tapi capek. Lalayo kalau jom tu yang tolong dia hanya membuat kerupuk ko guys.
Tadi tu anak si Roy tu amoh nolongin gue guys. Tumang lap mo hay nolong na. Tulong na. Ang dia kan ako suon tadi ko. Lah. Banyak usah oi baju ba dito kinitulay. Juga lah ngang, yung karona, siguro mang gue ko lai, kuli na mo. Paalay, payak dito. Ano ko na ni mo ko na yung pas ko ko rin niya yung bigay di mo. Isa ko na. Ulo ni buwan no de. Iya ko na kalkuha ko la ko di banyak ka masan ko. Ikot ka din mo na ko. Ko ang bukuy be. Ako yung kapundong ko pa daw mang gue kalkuha, amo ba yung chika milaju. Kalau milaju itu nasa sanigin lo gitu. Dua daw menjual kamilaju na dijual ada gini kayam. Nampun na de. Kaya main ang pa de li do mo kay pi mo tu le. Palay, tàu na ano niya. Sugang kanya na doon na lain. Ay nang mamalak sa ngayon kay ito. Ya ba itu ni sampai jam 5 malam ng ini ko. Ada kami ngecek na Ano ba alo eh. Kacau-kacau ah cahaya na kulpuat na niya. Dari kacau ya gitu mah. Ya itu kambang tu niya. Nyam lah. Yo ang po sang ngay po no le. Alay na dodo garam na niya. Garam. Ang po ha siya no tu mo kan po na tagay sang ngay. Bunyi. Ayun Ayun po buah. pa niya lak po ni ko. Tamu na midana roy. Buang mo na sekolah lagi lo, pipi na dolo, yung buang mo. Ako lo ano ko. Bumbuhay ko ko guri gitu eh. Tama. Aku gue garam nyo, garam. Tuh, bunyi direndam lah. Taban na usawoy niya. Wa usawoy na doro ba ala ka ruwe wa play. Paala si buko ko yun ang lalay ka radyo panday pa miya. Ang wui kang puwa dia. Itu sendok tua ha. Kanay bagi panjang di bulan buang. Eh sanangat sih kanay bagini eh. Kalau nak kanay bagini dalam 24 jam ko, anak na sanangat sih itu loh. Wa pa ile gila malama gila magrip lo. Wala ko puwa tu bungkilan tu anak ka puwa tu. Ya lah bela ma makta ko si wa jopui kami de. Saus tu kan biar tu saus sa yung kapungduang mo saus din mahanduang ito ah. Mamasa ko. Mudo. Oh. Ang kuy lang pence guys. Duo tigo lah wa tigo ma. Di so Ang gan. kuy la cie lai. Alam. Kita tambah